Obi akwa baba obi for GHTV the name still remain obofo baako pe ene topic ever discuss no ye ne the main man on the last man dan ye ne di nkoma so for be frey ka ye hey ensem ben na mokeka na ensem a woka na emu dododo na me that bin ho ana mente ase ye discuss the differences between nyansa and inimidie. The same man is in the building, Evangelist Isaac Asare. And the topic I ever discussed, I know what today was it. Doing wrong things for the right reason. Doing the wrong things for the right reason. Doing the wrong things for the right reason. And then, me say me attention. Mama welcome me guest. Evangelist mo akwa baba obi for JST. Yeah, your opinion. Na po me. Last program na there. Last program knowledge no. Me se course am so no we are no afre ensem na mo ka no. Enipa pe da bia ye nworo ho ye ni nkwasasem na ko mu nyina mo matense di ensem na wo ka no so a enka o man Ghana be better place to be. And the same person and yes anya 90 me sero 1 hour time na dey no nyina no ana 30 minutes time na dey no nyina na me ense no ye ntie no. Evangelist doing the wrong things for the right reason. For the right reason. Me fa konya we say so na machia obi for GTV ahwe for the TV nyina. Yes. Na machia me ankasa be papa so for president Reverend Apostle Nyankeja. Yes. Me papa ankasa masemu papa wo me ankasa. Erade no na me so atete me kaka Reverend Evg Isaac Asare House of Faith. Yes. Na ono wo. Pechia me ankasa me wife ene me ma. Yes. And a Christopher, yes. And a Christopher, doing the wrong things for the right reason. Me fa so ehunu kakra bi afri chwo nim na ye de abiem. Yes. I say our Bible abrante bi wuye. Yes. Ema na e wose ni nua na ware nire. Yes. Na abrante no oni ni nua na yere no edi nhyiamu no na adwene nyina ne se oni ni nua na yere no enwo oni ni nua na yere no enwo o de ba na ye brei ma na nka ye ni na adwene se de na esi kire no na enka ye enti o de spam ni go from awrade kun no so doing wrong thing for right reasons one hwe ya edobeko hawo mu ene de ene Christopher bre eko hawo mu ede ahemfo ko hawo mu ede enyimtofo ko hawo mu ede ministers presidents politicians eko hawo mu ede even layman for bre eko hawo mu. Wow. Yeah. Doing the wrong thing for the right reasons. Yeah. Wow. O hwe choli mu so abra na omodi apomadaka no eko no apomadaka no yese ehwe fom. Yes. Awrade so bota yem no wasiesie nkofo soronku bi omo na osom so apomadaka mu na ablante bi gina nche na adwene kire ne se o mane ntofo osom na ka na adwene na ode yesa de na nka ya adwene pa awrade se ompesa nti osom na obo no ma ne wuye. Yes. Etinya na o manyina na wadwene kire o se wo ye bebo wa wo ye be ya ma. Eti Ghana man enya abote muntie enedi afutu sema awrade ede ba. Doing the wrong things for the right reason. Wow. Best starting say. Yes, me too pa. On say oba obetimi ne be ma bi atwempena. Yes. Oba ne mpe be ma no. Yes. Na one na nyinsen. Omisa brante we me mpe no pa. Yes. Ba nyinsen aba. Yes. Na ode akware no. Ode ware na foundation of the marriage. Let's say odonim. Nyinsen na ba. Deception na foundation wa ware ni. Enti ojiri so mo beto wo mo. Ubohu no owia no mo obi fufu kwa na. So what they doing the wrong thing for right reason no. And nyinsen na oni nipa nyem ye no. Onyingu o mani anya onyingu ono so a okay yigu okra de yanka no ha ono a onya na say okay be ma we from so na aba na me na wo enti monhwe ne ba no onya sa na afei wakwakoware no oware ni wi a afei no ote bone wo de amememfe na aware no enti ompe no na afei ebe ma na ye bone ama enti awie ye no bo se na de ngwase akoma no wow hwe emema nso amrante ye na o masi so. Yes. Only oba edi nhyiamu na wama nani age wompam no it is good. Yes. Nyankopon de kan nipa ho. Yes. Se obetimi satisfy oba e wompam oyire e wompam. Na tie nie bebre kofa aduro aphrodisia no makwa konom na odi afọ oba it is good say we satisfy oba but aduro na onom no ebe how because o ha nipa yes we did membro so kra e bone na nyese okoya ade nyankopon na nka okay wow but what you say it is good say obey
obe sifia mo obusua but enkokum obi ba enko sika eye good say ube si dan ma me no papa atenem na mum enye good say ube kum obi ba e de akopesi so they are doing wrong things for the right reasons because me person come be me ma me person me ma me ho be kire no me person me area omote no mu se me so me ye be ma mediewu ma pesika na me da be dey me dey aba hwe me ma me mo oh yes sir awiye no wo na bed ni how nyina aba be so a yes enfam enyamfum so enfam pe eni onyam enyamfum so enfam pe sika osofo a utie me papa no ma sofo mpanyimfo mo papa me cho se urade honhom antumfo a emwa because urade honhom tufo a na wodadwe na honhom ampa Kristo oho sanse ne honhom tufo a na wote na se na watimi na nante eti na mesra mo ahobrase kwa so me ka kire mo se aya mo se hwe ade no woni mpa concussion eno ma no no nim se ade no enye nyame na akire no anasa ade no wode we kura ka yare na enko obohu se sika openti na ode ko he ni menti na ode sa nyoma na yedey akwa ko mo obi no agisika for some reasons no kwa na ba ko school asole ni betu mpon bebre asole ni betu mpon ma na nya sika be ode fo ne hia no eti ko obefo so ma asole na tu mpon bia na oh let's doing the wrong thing for the right reasons. Right na ye wo ni panan kasa and no family benefit a wo benya free munti. Wo be wrong things for that right reason. Eni ewu mfa mpesika enkoto correction yakase emiem prezi was all them doing the wrong things for the right reason. Powerful topic. Asof ahemfo. Yes. Olisa asase a otoin. Yes. Otoma nipa miensa. Nipa 9. Ba sika obenya de akohwe ne fie, obehwe ne ma school, obenya bi atoka adam nti no. No atone ne pe kunkumo mo. Omo ene babia ene na ama Africa yebre ene Ghana ene so ama yebre so ati ase ye yemfum so de anya sika yemfa ho ye biribi on say onimi se papa ipa mami obi kunu nu ba mami no mo sika ni kunu ayi week obetima hwe mitimi ne koda obemma msika hwe ene single parent ebe e ma no omo se omo no odefo wo ba ko a obehwe ne ba ma no. They are doing wrong thing for the right reasons. But because omoni ma wiye no. And the social media slay queen gets you my baby papa. My baby papa. My baby father. Baby mama. On say be ma ne betimi ahwe ne ba nti no de ho ko hyehye no na one na wo. Na ne wo a wo wiye e ba because one ne wo ba ko mienu obi anwale obi. Wasa awale. But wo interesting ti. Oh, interesting. Doing the wrong thing for the right reasons. Hey, topic na no dene. No dene. Eti, eno na ekoso sese. Ura insolima e wo ho. Police station e wo ho. Okoye court e wo ho. Okoye parliament e wo ho. Okoye ahemfie e wo ho. Okoye fie ma e wo ho. Ade na yeye no. Income ne beba. Ba kwa be na afa so nya income no. Yes. Oba no benya na wale no ba kwa be na fa so wo wale no oba map oba wale na oba dada na entura kese odini wura mu wia na oba na fi otete ohu momma yemfa clear conscience enanti wiase momma yemfa ahobrase kwan so nanti wiase enukure enanti wiase wow because enuna me awrade ma metiase se ese wiase se same. Yes. We are doing the wrong things for the right reasons. And then Abrante bi esakawa. O esakawa no o sorry a opepa sebi oni me perform opepa oba se no da kwa kojiska. Na ne maame mo boje ne so. Na we boje ne so. Abusiafo ye meeting o maya o mo nkan asem no. What you say? The only sika no hopeless. Yes. Or not there. But ye nim de ode ne sika akwan your fa so nya sika. Yes. Doing wrong thing for the right reasons. Ayade ekoso edi o man nya edi Kristofo nya so hu ayade e ha adwene enti se asofo no behwe no o ma fasa topic o ma church na won solid dem na aboa se sene mimi kopeska min kon kofa kwan boni so nkopesika minfa kwamboni so nkoje obi ade minfa kwamboni so nkokun obi enkoje na japade min poison min nua emfa na japade wrong things for the right reason ye ne evangelist Isaac Asare enen komoni edi ne komoni mu odene emu ode e very educative e wose so fu bia nya sa topic we bi to ne dem na nko wo hwe ne nkakra because o my Ghana be yi a efirimo
ene yen temamfo nso na wo kasa reverend reverend ene asefem nyoma ekoso wiase asefem so osofu bi epese onya din no timi hwe na busuafo no timi nya din o man nti no ache opemfo no oku no na hye popita se na ogina so no se bo awurade din na se sofu ma mi be kan ne nsem wo se Yesu kura wo mpena Yesu eye bosom Yesu no e o mpena Yesu nsem wonwonan just for fame na open kekeninti to doing at that time no doing the wrong thing for the right reason. Right reason is say all can obenya fame ama nipa be hwe na chira kwan be bisa wo se e chira sem na te say wow Bebre how beto in Chirimaso. Yes. Bebre because I am for free bloodline. Yes. Juma power in Babla bomb. Bloodline. Abraham, Okodru, Abimelech, and Nimino, Ochantros and Yaba. Yes. Isaac is so the Rebecca, Abimelech assassin, also could transfer Rebecca and Yaba. Yes. And decided now who about an oh yeno, a beba muscle. Yes. Adena oh yeno, a becona nanoso. Yes. So a bad generational. Yeah. Yes. Awofo ni bebre ho a omuntimi omubaya ade ko muntimi tia akra no oma kire ne kwan a onfaso sa ye discipline ye ba kire ne kwan na ye nyankopon su yes what you say awurade wotwe ne ba so owia no wa kire kwan afaso because onfum so bia akoye ye sa kwan na ode wo faso no the sanfum so ne kan ho muntimi nko enti obe waye firi ho no ode ko obatan bi ho no ma ne ba ye boni mpo onka on tunefo on tia akra no so me ba we dia manima no awiye no ni ba bia e de amfana kogina hemfo anim a de ba no so ba de be court yes akogina court asem di bia because waso ne ba no so ama ne ba na pro doing the wrong thing at the right reason doing the wrong thing for the right reason in this statement ni say odo ne ba no na me wo no na me breye e no bi nko bi ba asem obi abanye no de so ne ba no so abrantie also problem o wi school nya adwuma nya enti obenum wi e de twitwa ne house obenum nsa e de twitwa ne house onim se empempre ne de o de nsa ne the wrong thing for the right reason se na be ya le ru be finu kakra ba de chi ya o ha won da so da ho twen yes o twa borokora o bro drom ne so africa tem koto dem a ade chi e betete wani so etete wani so a wo be hu se doing the wrong things for the right reason wow ogu ani mase a kire amansan ebi kura no aworo ho e de wadaja akoto so but ade chi ye ti wani so no o so a mistake obi ahyewi edu level bi no wa bodam at that time no nim say pressure na ha na adwene onum wi na o de betete the pressure so but onum na na ti ahoma no ene wa bodam ne na mabonten doing the wrong things for the right reason and evangelist wasem na so for nurse for bebre yes omu aye nyoma bi o social media ene ombenya nanka ya delete afio but e won ko phone so yes o delete an officer ato yes na fe wo busu nyina hwe ene mu gu ase yes so ta say first nanka akanfo anase Ghana fo abibifo ne ye fere ye ho yes e de bentia because na your conscience no tem bia ye fo your conscience yeah na ye adwuma but say sa nyoma ne nti no apentem nya apentem ewu ne nam doing wrong things for the right reasons yes enyoma oye no onimi say sika na obenya no kwa na nani so obi timid ne pant sebi ne pant no ode ne to abetena social media no wo chesi no odan no said the be minister bi odifo bi behunu se ne form efe no abefa ne na koda no anya sika doing the wrong thing for the right reason right reason is say ubenya sika be flaunting around na man say nyina hunu se wo sika bebre wo enjoy life ya toto fie ya toto mansions dia man but wo bisa se wo chiri wunchi e na besi evangelist me pese slay queens no omunti afutu we yes ena no ya tracy bu ache be ka say on de ono onya sika yes eti ohia be ma ofre no do abafie no abasevese no yes ba unse watena se asoda ya ma na hu se nyankopon asem bi wakato ye no kre open sachele bi asachele eti asofo amo be no mu be na mu ntunfa mo mpa ma no aye de na obe na adwene sisa no so kope be ma ene na ware o se ni monyam wa ware o se tumi wa ware o se mpeja wa ware because se wa nware na yo ba wo ye nimpan enfaso bi anse da ni musa e kire awurade botaye mu oye wo so nwale se awurade botaye mu oye wo so nwale de wonim de ntia oye wow ba se nya awurade botaye mu de a na se usuma na mu nwale a wonye nipa wo ye nimpan wow yes eti wo because oba bia woni monyam ene ukunu yes be ukunu sebi ma no sisum na so e ba fan kra obi ntimi mo yeah bla no wa ni ire no no mesra nko ho evangelist na okasa
now we did fire me about Tracy dey Tracy be trans social media be kai na me me order for kakra me won sika me wo de me mfa be ma me to ma ho so enye hwe me de ne se me nya be ma me wiwia no ma disposing of but then me nua ba na hunu nyansa ho so ware na I said doing the wrong thing for the right reasons at that time no wrong things na no oye no now no ye because say all pesika or person or linking who to well connected people but neno omo ehu say na adwene no asesa ene na wonu ne ho no nature will teach her me nkasa na wa yes but nature we den a lot of come no obefa nyansa wo mu emu na okofa suahu no yes na okohu se awurade se do sibo nipa ne se do si de ne mra nsem to ho ma nipa because me ntwa no cancel lutrot be kan se me say Tracy aware no what you know say nko ba bia aware a okonu kunu fie ye hwe se obekonu kunu fie ana se sika na opre kopeye no obetwe be man de na betene ni fie a obesu min ka se obefa ye o mo ba obesua de because one day ye ni adisua makwantu no obekọ o me nua ba no kra na ye de anya meka kiro adisua makwantu no obekọ no because o say ennom so na oye ye de pe nyoma nyina wie no enye onu ankasa na ho odene enye ni nyansa enam say o say ye wo adwene mienu ye wo adwene a wo ye de apeska ye bone adwene ene ye wo adwene a wo de ye apeska ye nyame adwene ye adwene papa wo de adwene papa bobra wankasa no unya experience nti ade ni kura wa ukura mu yie obetimi akura mu yire ba challenges e be ba no ye eno na make because the challenges be brave ba wona wari nti doing the wrong things for the right reason sikane de obenya so chira ni bi bo nwum bi sikane de obedi o na chira sem obaye bone ne de enya sika no but chira sem what you say now we can bible mu Jacob ni Esau yes o say maame no oye na adwene se oje Jacob ani mo nyam na ma Esau yes what you say enti kwan bia na ofa so oye impo ka se wo de ne krampo ebe to ama ne ba na no but the chira sem o mu se ne mani na ye nhira de ba ho na ye nhira pa Jacob be ye Israel nyame man what you say enti ni nua no so do say according to Bible also kosom ye konya no ma bi na ade but insura Jacob benya ye no enye bi na onua ni nyaye but o ma me ne de mi say obenya punishment or the ye no yes because what this you yes doing wrong things for the right reasons e bi no obi timi ka say me ho kire me ma me ne be ma we nkoda na menye sika ye na e program hook up so yes solution to a program so obi e de buy say we very beautiful girl na so ne ma me ntimi nhwe no nti adwuma a woye ni nyina no ontimi nhwe no ontimi ntwa ne nursing eyini ni ade nti the only option na say obepa obi amana boa no obi obekọ ne ntia bia so pese one ne da one ne da oni ni pa no koda na oje onyamwa doing wrong things for the right reasons we pay back time wo obi kwa betimi on say wa adwene say wo pay ska dia ko school obetimi ni wada no the HIV aye na school na wo kon faso bi ama so kwa wada no the yare bi ama obi okọ no spirit no ekonya apama emwa wo kra de biara da obi bia be bia doing the wrong things for the right reasons eno na ekoso so and ohwe scammers here obi okọ na call SHS so a very nice scam guy but because of scamming the person won yes kenti obi we na through scamming no niska na obenya no afi no onum kode onum tramol osmoky we onum nsa what you say what tatu no ho waye no ho basa wow on animonyam nyame de ma no sa de na okope na be ye animonyam na firi ni mu wow enti sana bo nsam de ye nyame ma so doing the wrong things for the right reasons yes and ohwa asofo bebre obese onya no ho ntemti ni akwakoji aduro no de baba bebe hye obese asole no nipa bu faso na okoji aduro de abese ase de nipa ba hwe na wieye doing the wrong things for the right Afrifa me ka say do no okoji ye de ba owu ye ni wu achi no sembebre ni fie mpo attestation mame ema me hu say ye de na omo ka hie say no bebre ye no kre ni fie mpo obi antimiti na obesi na ifu aje wafa enti he fa no ko ye e de on doing wrong things for the right reason sikani de obenya on e kira sem what you say edini de obenya on e kira sem eni papa bo ajo so e kira sem
nti awofo nom asofo nom teachers for ahemfo atitiri wa mo di edom anim no MPs politicians mo nyena mun dance leadership by example mo dance ba pa di na enchirima no so ensua nyoma papa ya ko say enyoma papa ne na mo de tete nyina say no ye because of sika you obi force and then I say 21 years girl 21 years girl wono abie in restaurant na dey serve nkofo wo no I fellas ko twa ba no sebi e mema ye dick no e no mo de aya no design nti wo ba na ahwie aduane na gum na onkwan wo de onkwan wo na obedi no ya draw ne se be ma dick pepepe tie mi se ho se yenim se ye e de akachi attention yenim se ye e de akachi views yenim se ye amani panina pu abehwe yenim se ye hwe ne e de agi fame but doing the wrong things for the right reason e bi no to cost you later edo be fa ya obu papa edo be konyoma bebre mu yes so because mamika binchiro say akra wo SHS and also wo GHS no sha say o yes stubborn or yes stubborn for the desire yes so what you say enti ewiye no me I am attestation for that because bra na me go school no obi oni me fibre ma bia ni say na me ni bobo ba me ni bobo no so enti na me dem ho abo akobofo me bra so me go school ma me tim hwehwem say me go school na me nam ene duru me bia me nyini ye na me hu de awrade de ahye me mu no school na man ko na ment me enya book knowledge eduru me bia e ha me eduru me bia e ka me hye because asori ameko nka me na nka betimi akoma nim pa but the dream be ya po bi akọ university awie pa akọ SS no who say you dey na wo yeri nyina for your own happiness for your own desire but after bibia no ebe yo how ma what me anwie school wo wie kura wo ntimi nto aso wa adwede na the school no emu ambie bi pion ma akọ da prison what I say so the doing wrong things for the right reasons you know the right reasons e be one kasa desire ne one kasa hwehwa ma ho it oba uti area oni ma me ne kunu na still sikanti woni ma me kunu ne da no obi wo wa wo hyedem ne mpa ebo nyina se obi obeba ne kunu hu bia no me nka no ti dua bo ne se obi obeba ne kunu hu bia nsuo bi nya no ye nka se obi modua na mom ayensama ekoso nkofo abrabom enti wo ye ni nyina no osum no me afidie anase osum no me gu so eti na ide unhunu enti akra na obeba no ye curse also ye curse wo ha akra ni no se ha akra no but what you say wo ha akra no enti o ma obi susu bi enti ye kwa yi ya se je to me ho me de brewa onso de me but what you say enti ne wo ye no what goes around always definitely comes around enti doing the wrong things for the right reasons emboa and for the right reasons doing the good things for the right reasons and never wow doing the good things for the right reason and never wow and when you be hu chire wo na akakra na ekuta wo de aboa na maneti makonya ba bi page na eno de ye na emume nka se wonu bi hu chire no nti me kwa ne ba ma bi akoda na wa ma me sika twitwiri die na me wia me de ama me nua na me nua no ka se hallelujah nyame nsira me ko ba for de me ko gisaka wa na ma be gina so dem ma be bo for de kukuru dam kese ama mansa nyina hu se obofo na be yi 2 billion de ma esi asodan nyame nsira doing the wrong thing for the right reasons. Before konya we say tsunami sent to me near man before. Sure, me too we say me oba na me ma me yare da wusu. Na me kope sika ba. Na obi se che on me dance na ma me sika na. Me nim butayenti awrade ama me ne da ho. Me nim butayenti awrade friend kra. Enti me fa me ho ko da wo se be ma no. Na me da. Na me ngiska fa ko he me ma me. Ya bi. Wow. Me yesa. Wow. So ma me yare da ho owu. Na be ma bi se this me ne wo da. And sana medicina ma that topic we on ye be sa atena so topic we OB4GHTV ye betina so ye be biem now so do adwen kire so aba ho doing the wrong things for the right reasons. Wow, ele krampo odi adwuma ma me senior wo si wudan no na o cement or the trouble no mo se be this year for what's in my trap his own 5 desire me issue 5 for his own happiness it also damage in your life adia obenya nti kura on fa ho obi timi ko wia mobile phone na cost to be 5,000 wa akoto am obi 2 million 200 cedis for the ensure dia bi
Ghana ha they say car anyan kwanhia na ye bekwa ko yi nipa no na ye twa video. Yes. You are doing wrong things for the right reason. And yes information come out. Na abusuafo bi hu so mu nyan ka opre ho ye ne tema kan ko sesa o modo mu kwa ya resabia wia ansa na woni o madi nkomo no what information aba ama abusuafo hu so ye de hye ne ho aka but imprempren mu ho na abon se o twa opese obi a hu so no ho na o twa na wu obi atonsuo mu osuo ndene ne ko se mini first person me drop a video no mini first everything doing wrong things for the right reasons. The reasons adwene na omode yes side ene de enkaye o ba bone na edikan no mfumso na edikan no yes Abrante what is so yes I was satisfied or you but man no nuro ene na because ebe say o kidney yes ebe say o lungs yes so what I say ebe how wow emanyankopon fi ode ma ono untimi ndi yes doing the wrong thing for the right reasons. Wow. And yet yes eno na say o man yes we share politicians here ona ka me pia ko we share politicians here abrani timi sisa sika dwoto pu baako for the call what I say why you me sika it is good say why you me benya sika it is good say a group of people be benya sika yes but omo wia o man ni sika and I'm chedi. Moyene ne mom pun 20. Yes. Mabusu phone pun 20. Yes. But yene a yeti a chere nye abusu afo ne mo no. Mu didi e bi nsu ye so no. Yenye den. Yenye den. Dan na nsu ye nyina ye de a. Pacho what you say? Yes. Doing wrong things for the right reasons. Yes. Pacho what you say? Yes. O hwe adwoa safo a. Yes. Awurade adom o papa onyam what me akọ school aba benya MP Eddie amiasa ama ministerial appointment yes be so mo man no on say we jai oman no ho akotena baby it is good say oba de wo hwe abusua but on say wo be hwe abusua de jai adwuma no to yes ko hwe abusua yes what you say it is good say wo hwe abusua wo care for your family but doing the wrong thing for the right reasons ha topic way Apostle Evangelist Isaac Asare and the topics now the topic now they are to ho na ye discuss no amamo na mgine ho and eh sin top kese pa e wo man wim obi aye na adwene se oburu yonko de ayeyi eno ne ekoso wo man wim doing the wrong things for the right reason ya hwe ya o man we se nyankopon pie wo na nimonyam a ahwe yi a ba akokora anko because ye niema to please the people in the country, please the people around us, please the people in our vicinity, but forgetting say infringing the right of God, infringing the right of some people, doing the wrong things for the right reason. Sa nyoma we nyina so koso ya sorry there. Yes. But what you say? I sorry them it is a hospital. Yes. I kofa sebi ayare for ba. Yes. Ye be so mo yare. Yes. Say aduane bi na me di na me yare ya. Doctor be chere me say anyway this aduane ni bi. Yes. Enti osofo what is say doctor? Me ba bone ni su na atimi mu no awurade be fa so yi afri me mu. Yes. Enti unu mi say obi a wo ba be sa na yare bia challenges wo mu. Yes. Enti me ba sorry them ho no. My baby Christian for be about 5 years. When who say what to me, but I na boni subi wo me mu. Say unhu na emfa enya se me nko ma be bonsam. Yes. What you say? But still na ebra wo be hu sa de na. What say wo tweme? Yes, I be wo titi obi a friend foundation. Yeah. What say wo sa tweme de me be ho. Na ma me hu se sa nyoma we nyina wa ye bi da. Wo ye bi na famfa so de bi anye de. Amro. It's doing the wrong thing for the right reason. The pain na yes of no ebe so no be famunti no. Obo say wa gu nipa na ni ma say. Na fe nipa na say adjani gba say. So for bitimi ko ntwa no so bitimi ko nyina so dem no ka. Ai se ye nua ba e bi anu abonu so so na se one ni nua ba ma ba ko bi ko ball dwaman nti se omo nka asore no bi yetu o ma sen ni aka o ma kogu abontene ewo asore dan no to so omo kwotena chi okotena chire ho na ka hu ni se automatically se oye adwuma kese bi wani mu a o ma bio because ferry nti on si asore dan mu bio adenti ne ne mo nche no wura office na mo nka o monim wo dem ho mo ntu o mofu na mo manipa ne nsachira the one man saying hunu nanim guase. Do you think so the next person nipa no obewura so dem move you doing the wrong things for the right reason? Right reason is more yeah na man saying hu so why say into was set as a scapegoat. Say the be ensure man obi anya bi be sa so su ni nyina mo pam mo free so dem doing the wrong things for the right reasons. Ekoso. What you say? Papa bi be wo ne ma. Yes. Oh
obewo nkura no ono kwan ne papa ne maame fa so tete no no on fa so tete ne basa o se enne wiase asesa. It is good to love your kids. Yes. It is good for you to say care about your kids. Yes. But to pamper or yen kamasa we dey o me o de hye yen kanasem. Yes. To ye mistake kura yen ka. And adeba ko a erade hu mobo de ade bia chemsisi a. Mesa fa konyo we say so na metu onipa bia enipa ben na omo ya yonko anasa damfo se udi agro anasa de tu bibia no a anasa wo ye obi awrade aye o etire se edua se nipa mete na wase nyem frema yemfa yatinka endi agro emfa nkodi agro yemfa yatinka nkoye adwuma emotion ye de ya adwene na ye adwuma enye sa abre bia no obi ya de ketua bia obepam na firi onchen doing the wrong things for the right reasons. Yes. Yen for ya think enye adwuma. Yeah, the policies. Yes. On say many evangelists, these are their problems. They are preaching good. But because of the omatinka DHNT no, ometime di okra bia tem. Onti asem no. Minim so be otren no social media. Otimika say we obi na kwa is dey na shasma dey we jimi for we say look at all these things. Doing wrong things for the right reason. It is good for you to preach the word of God. But it is good for you to preach the word of God. Odi watem so e. E kwa be na ofa so kan nyame asem no. Obaya wo twam yi onim awurade anka on shata de ma ne hu. Yes. So Christo don no se o ka kire no. Men friend di na tem. And why share miniskirt a wutrum nyina na gu adwamanfo ba monse sam adwene nsem hunu nko a me se nka nkofo ya o mu gire gina kageti a masisi speakers no me ye president na ka mese samu nyina afiri ho. Doing wrong things for the right reason. It is good for you to preach the word of God. Yes. It is good for an evangelist to preach. It is good for you to advise. Yes. It is good. But enye nsem nyina na o se o ka kire obi obedwam. Yes. Said the nyame si bo nipa na ye obi onyame bo ni se o fere ade. Yes. Ye obi onyame bo ni se on pen ka. Obeka na nim kura in a way bia obeka. So doing the wrong things for the right reasons. Atade na nim se ehye no emwa no. Akwa be na be ma na wuragu o. On se bloni ko to se obi akogina bloni san so obeja na hwahwe fom a ode ahobrase ekwan so president kwatimi bu nkotudwe no mu dodo no no obi firi na chia be moa no unexpected se o dodo nipa na ka Kristo hu asem kire no Kristo firi kire baba be moa no oba be so na komemu oba be rescue no. Yes. Na ne ho ato na afi ne o giant ade ne hye afi ne o giant komobidi afi ne o giant sananom afi ne o giant aduro suko afi ne o giant sikani ble ba se wo gina kwa ho evangelist na wo preach na wo ka se sikadurofo mo nko heaven mo ye say Yesu amewu ama Christopher nko obewu ma wiase nyina obewu ma de boyefo. We are using our your purity no e dey impact omo and Christo so e be impact ma ye so ye be impact ama omo. Sometimes it is true. The Spirit of God will force you to speak boldly. But obia all can semino wo 2 minutes no. Oh, sometimes omukrampo no ayana 2 minutes na ye adwuma. Yes, they talk with caution. You can preach, but without the word, without the power of God, enipa bia ensesa. You can say it, but without the power of God, changes bia many panabrabom. You can prophesy, but without the power of God, and commission mami kasembi. Yes. Yakasa obi abo mpaye. Let's empire na no mo aye maya. Empire na useless. Hopeless. Yes. Ekosi say it is a testimony. I have lived to testify. Empire na me boy no Ewurade ama adwuma no me nsaka no obedi dance. Ade na obo mpaye no me di dance. Obo mpaye to me di dance. Ade no me di dance. Say nyame Ewurade me pese me tu kwan ko US. Me me di dance. Yes ma bomb pese Ewurade ma me ko US. O te Ghana. O pese wo hu the attestation or the testimony of it. Nti bo so koduru America bo se o the sika share everything that bread prophet nyanka jamo Ewurade sa wo mo so no se prophet mpaye na obo ma me no Ewurade aya ama me. Ayeye. This is life. Yes. So doing the wrong things for the right reasons, it will not help your soul. Yes. Wow. Yes. Obetimi ene usoya oya blantie no. Obetimi anu wi ni se ne ope. But that chi bi ebe how. Yes. Obetimi anu mo nsa ne se ne ope. Madam for bi ewu estate. Chabatara estate. Yes. Gaddafi. Yes. Onya kidney problem. Wow. Because of alcohol. Wow. Oshase alcohol because he was taking alcohol because of
the feeling, the desire, because no person alcohol benima or you okay, or the alcohol you know maybe. What you say, but alcohol I didn't care for it. Wow. On your kidney problem. So doing the wrong thing for the right reason, it will not help you. Yes. It will destroy your future. Yes. And if you answer, I will need that to be or more. Because if you suppose you know a Dutch in heaven, yes. A Dutch in say be who yankopon, a Dutch in say be the kingdom of God. Yes. A Dutch no only say okay sorry, a Dutch in say be heaven, you be Jesus Christ and in Asia, because the kingdom of God. Mimi who say e was asisi susia. Yes. The kingdom of God and mama me that so say. And the kingdom of God is a power. Yes. Kingdom represents power. Yes. So the kingdom of God is upon my life. Yes. And me ekasa e kire urade adwene e de kire o. Enti Kristo no ne maye na to so me no na ye reward no eno na ye hwehwe. Eno no na meti Avram. Now this kingdom of God and heaven no on say on tiase and found we program them found by we say all before JTV to make us same we say there is a difference between heaven and the kingdom of God. Yes. Difference between heaven and the kingdom of God. Yes. Heaven ye be a Christo and a debre but onyankopon de na hini ye tumi enti tumi ne ba ne maso a na obon se o ma ya adehye yes ba cho what ya say se otumfo ye na otumfo na pia o ye na otumfo oti kokoso na hini ni ne ma nya tumi yes ono so ne ma hini ni nya tumi ba sa hini ni ho a oni tumi enti se me ya me yes of me evangelist necessary ready tumi ni mi so a hini ni mi so a I can preach, I can say whatever that me person me can but emfa yes. So, it was say, Wahiniemra was a siso, send ye tear de soro, Wahiniemra was a siso, send ye tear. So, the kingdom of God is the power. I saw one cry. The kingdom of God, at the the kingdom of God, at Tumu, at Yanko Wahini and Ancas, was Nipa media. The kingdom of God is in you. Yes, by having the and then I hear Christo de Bebre. Yes, it's Avram. Yes. Only my dear conversation and yet topic by rather the befa. Yes. Only bibi. Or culture no go to ancient days. No culture say Bible is a book, a story book na me bacho. Sa 300 this na ya no can any history. Any history. O amete. Obi ntimi sisa history. Other than no dey yasesa to ama na o dey original so e dey go to say Bible nya the correct. O yam from so. I was so sisa. He is doing the wrong thing for the right reasons. Or yes, sir, or the benya fame, yes, views and money. And beside, or say na be say or the protecting comfort because I saw for aging comfort seeker. He is doing the wrong thing for the right reasons. Na adwene say or yeah am comfort be the ja so. Yes. But on na ni baba no so no yeah the wrong thing for the right reasons. Because of sa nyoma ni nyina. So Avram when say oni asofo na ekon but oni say oni nyame na ekon. Yes. He is talking against God. Yes. But what you say? Yes. O kaseti nyame. Ebre bi be so a. Wo kire se nyame ani monyam ni ho. Heaven bi ani ho. We ni ho. Say ni so of my media obeka kan Yesu ye mpranaba nsem just create fame for one. And say o tie asem na say obi biara o tie asem na o follow Avram Bemushe. The person ma o tie say Yesu Kristo di ahini ne beba or the heaven beba. O se me ko siesie tena bia bi. What you say, oh, major but the kingdom of God is the power. Yes. You carry. Yes. Pastors could be. Ahemfu could be. Yes. Politicians could be. Yes. Laymen could be. Assembly members it could be. The kingdom of God. Yes. Oh yeah. Or the crown or the shower na a crown. No nipa hu a hu say ni munyam nti obi o na wanya sofo. Obi timi hu was oh yeah sofo ana ase dey minya sofo so yeah sofo. Because when we say Yankopon de ahini no ahyew. So ahini ni ba you speak with power, authority. Yes. Wow. So so ahini no entina you operate with ahini ni no. Yes. And the kingdom of God is a spirit. In the realm ni mu no. Awurade ma wo ti nyoma bi ase. Yes. E wo realm ni mu. Ti no bi se mi right in the spiritual realms. Because ahini no otumfo ahemfie se me wo honum bi na me ye wo hene na me wa ahemfie wa me hunu ahemfie ho nsem me hunu ahemfie wa abakosem amamre ahemfie ho no ye vision me hu so wo ahini ani mu a wo hunu awurade ni hyehyeye
because we yet powerful. Yes. But heaven there, I want all more to me now. You man, I'm better than you, my home. I could enjoy. Yes. But what you say? Sad to me now. I didn't my David. Yes. Not David. Only Israel money in us. A coin. A James. I say, baby. Sad to me now. The kingdom of God. No, not first. No, Yankopo. Also Solomon. Open the kingdom of God. I me to me no. Oko bar for there. Yes. They pay for it. Yes. And one year you will be taking the you will be doing the wrong thing for the right reasons. Some pastors are deviating. Yes. Bebre 80. Yes. What you say? I am here because me nipa. Yes. Me womreyo. What you say? Me pacho. Me papa be na class me. Papa nyamisha apostle sermon Nigerian pastor. What say? Oh tanker. Or no ankasa or filling no da. E che okujina filling station. No filling no. Eso na tank no petrol ay mumma. We ye software. Sometimes o preaching no utie wi a. O preaching na say record ma wi a. Aye tie. Ohu tanker. Yeah. No e filling no da. Eno na petrol na ay mumma. Eso ultimate short fuel na o filling station ya filling no. You can carry anointing of God. But say we ohunu wo slide we also say wo sra no. A different person and you also see a different person. Sometimes your recordings who preach you a video now obenyano also first you now so share near the man of God ne kano ewomuno also so katum say amen I receive it. Yes. So one say you will be your own God. Doing the wrong thing for the right reasons. What a message. What a message. So, and I saw for me, yes, because on him say, and then my bow word, and then my bow word, and then the word and my boss, sorry, man. But when him say word, no, Yanko point this our word, maybe some man, no one all bono. The cowboy, no, what Nasi analyze, almost as a mammy can ye. Be different, baby, so different, baby. So we need for baby, so there, any of glory in Mary, so why you ye. Wow, wow. Papa Apostle Simon Kasimbi, or say one pastor be. On any more sorry, any domo opa bar, over tenants and ready the amount. Opa dear, or tenants and ready the amount. But almost so moody here, almost so moody bar. But what you say, it is that corner old preaching and a yellow buffon or sorry for sorry them all. It is a call, no, but I say, what's your problem? And I say, man of God, sit down. Meso so. Me remember my bawo nchen. I believe in anointing I also. Yes. It means me fie me nimi kunu ye nisika. Yes. Ye hiaba. Yes. So me pa cho bompa ye mai fie ha. Munti asem ni ye ma me bia mo ntire no. Sofo a wo hwe me e bia na problem bi ha wa adwene. Onim se anointing wutim no saka obi na wanya yaresa. One day che wo yere ne ma wo yere ne nimdia ni nwura no nche wo ntrase. Man of God, wo na wo saya de una man kwofo hoto mo ene maba as a layman person bompa ye mame na me so me ni me fie ana maba bompa ye mame na me so ayaresa na maminya bi di awo na me pe na maminya bi enkonimdie na maminya bi sika na maminya bi say ya wo tena wo sama obi nya so be because the power will be upon you na say ebu ha ye ka say osafo nsa no ho yare no e wrong statement that be osafo nsa no ho yare no e che say wo hu yes osafo bia wonim ne ho bia otimi sa ne ho yare yes asem ne say because malaria che me na me say malaria che me kote ye friends onwono na me noma me ho beto me on say ade ba ko ne say e ka say faith yes be an evangelist Isaac Asare and then come on na oni abona I really rampa doing the wrong thing for the right reason wo ye bone say wo de wutirimu pon say ade na wo ye no wo ye de aboa but to be wie na wo ni padua na de wani aso ba ye musa say urade ani aso ana wakobọ adwaman de kwa akosa obi yare ana say wakwaji obi apo de kwa akobọ obi foforo doing the wrong thing for the right reason evangelist na akasa oba bi o kọli ni kru tell kru ejuma say no say oluso be place oba ejuma de da bo ni kru no okra okru na okona be mafofo akoda yes no ajiska da blefi sorry abafi no modididi say wan kun ntoko eda wani ma untimi nya nkunimdi so edubere bi na urade se kun akun en faculty kwan so yes
but what you say yes sabre na ebi anamfum so bi amoye ye awurade pese mo fa kwan we say so na mo di nya nkunimdie ene abusua bi a woni testimony bia no enya abusua papa yes eye ba akofo Toyota car friend Toyota omo nana ene ye Toyota na man na friend Toyota na wawu ba wala so tiase adentia wonja legacy ato inchima ho abusua ne testimony ni Toyota one fun easy no ye Toyota do ye Bob or try over 5,000 times and sana eba it anye easy ama no abrabot say oba anyin sen obre oda na ne fe ne ya oda na ye ne de odidi we ya no wafe aduane we ohu anu wadi na akoyie enye ni nyina na obenya na kwan so obewu susu a obebre say beti abrabot say se bra wu be wu nkunimdie no e na challenges ni mu ye dene because oba ewo a ofa pain mu ba owu wie nu ohun ne bana na pain ni ko enti ebra wo be fa ya omu enya de awurade de ama wo no won saka wi a wo le free ya wo no wo be kai wo ya wa na de shenkofo bi nkuran wow what you say enti I was say you make a good history in life enya pentemanya ne nam because doing the wrong thing for the right reasons. And yes, obenyeska, but kwa o faso onyeska no, wa dwene ho odache, o de ti. Wo wona oda dem a physical ma no. Yes. Wona onim kwan a o faso a o ma na aduane di ma na physical ma. One day obekum. O ma ni nim. Yes. And you say wu kwa sika na wo so pa ma o ma na be free fie o. Yes. Because wo no omuntimi nye na pede ne na kade e ma no. Obekọ sika ne beko wo dan ne be basa e be jija yes pacho what you say afi na obeha wo ma brabo obetena wo ma wale yeso obetena wo ma yedie so what you say omusika seb no watena so yes enti misraw eni awie papa menye yes jai what penyami ni pa bia ngosra wo so na omfa ne santo so na na basa na ne okase na basa na ogye mfam mrew yes oba yes unye sikare bi yes but enkodi obi kunachi ndi obi kunachi bema ene de ohun se ko na bema no sabi nyame bo wuyi a eso odi yisu nkofo yere mu de ka se me ka kiro reko na abetu difo am ka kiro unye we papa yes doing the wrong thing for the right reasons it will not help you yes evangelist last word ni nyina na de asamra ebe se udachi yes masema me kanyina ne se e de twato ne se unya nyankopon ho nindia sa nyoma we se nyina no ompe minye ni panche ho minye superhuman e Kristo ho nindia se menye fanche obi minisika nche obi e adom na aye mesa sanity o ma ho kwan adom ne be siesie o be Kristo a obete sa nyoma we nyina se ye will be how odo pa o ya de kana koma but instead say obefa urade suba no de tufu no na wo free wo nche yes no wo hu no woni mu say ade we de me so say nipa we obeye but ade na o ye yes ene ene nipa we kura won ti say de wo tie yes nipa we die e sa na wo tie okukuwa bu ene we die nkama nkwa no bi mo me yemfa odo yes enanti yeah eti na say yemfa ya tinka ni agro yes and for what think and konkogoro yes god atinka kogoro emwa atinka there don't play with it manya mesom hu nia yes anye enkofo nya mesom ni bia nya mesom kron nya mesom a aye tinene nya mesom konkon ye ahobrase kwan so yes na ewrade besiesio na sa nyoma we nyina ho so beti ase yes na aboawo yes ama ho so waye nipa yes na ewrade eni monyama ye ewrade dia yes na fa konya we se so na mabom adwuma ho de eno na nkam be ka no se ne be ya OB4J TV ewrade be famo so na mo so me sa koma no yes your friend Evg Isaac Asare yes no asa for a friend House of Faith yes owura ho no ma e ho kra de me evangelist so ni momu nipa bia nyame abo na ba sa se bia na se de se o ye evangelist yes mi di so for yes mi nim de ewrade akenti bi pia me so de ewrade asem enante se na wo TV ne no yes
maybe a criminal, na enka, your mommy branch in your daddy, but Yankasa Misuba and Bonnie. I'm doing the wrong, me yet Bonnie for me, Yankasa desire, doing the wrong thing for the right reasons. I say, what kind of form or ye Yaminipa, the bar form, come on the platform, the bar form, Emma, and China never did share me free, sir. You go so as a radio, you bomb fire. But you, Miss Iron is a near estate agent. Dynamic estate agent, me wa Fabi, Atonsu Fabi Junction, O Passasiato, Upe Fiato, yes, O car O ton, O Fio Pesel ton, Oba Dynamic, Yasuya, a baby with you, come, and no bidding come off, or Japa Debi and the buy a bit me at amount. Near also Sucresca, Pebiato, a radiating a bit me up to be amount. Open dine, just a Adibia. My wife. Yes. Number no about number. My number is 0550. Yes. 62. Yes. 12. Yes. 40. Yes. 0542. Yes. 0542. Yes. 56. Yes. 1118. Yes. 0542 56 1118. Yes. And I said 0550. Yes. 62 12 40. Number no. Now what's your number no? Me hokani Mrs. Gertrude Asare. Mechia mini apani Daniel Ajepra, Mr. Daniel. Mechia a Christopher Nina. Mechia mi papa Reverend Kofi Owusu Elvis. Na machia OB4 GTV etie for the ashefo Nina. Mechia mi ankasa mi sofo panini prophet Inyanka Aja. Ya mi onshira obibia. Ya mi nshira obibia dia ha de bi bede be ko na wi me kra eni age because ende enema ewurawura me ne nema amate no masuna ma eni ji ahye me kra ma ana me dwumade ne be ko na wi the name still remain above for back up enema me nsa na me ka chese me here for subscribe, like and comment on the page. God bless you, stay blessed. That's an embassy. Bye bye. Bye.